از تلویزیون سفینه منظوراتون می‌گردونیم. در استودیو سهراب شاه دولتزاده. ولایت ختلون از کلانترین منطقه‌های اگراری مملکت محسوب می‌یابد. ساکنان مهنت‌قارین این منطقه با استفاده مقصدناک هر قطعه زمینی کارم توسط مهنت صافدلانه با به دست آوردن حاصل فراوان برابر تامین بازارهای مملکت همچنین در صادرات محصولات کشاورزی به خارج نیز نشان دهنده‌های نظررس را صاحب می‌باشند. همکاران ما در این باره شرح پورا می‌دهند. امروزها در شهر و ناحیه‌های منطقه باختر ولایت ختلون ساکنان و کشاورزان از قیده‌های نزد حولیگی، خواجگی‌های دهقانی و زمین‌های یاری رسان به جمع‌آوری حاصل یکچند نامگوی محصولات تر و تازه کشاورزی به مانند غله‌دانگی‌ها، پیاز بروقتی، کارتوشکا، سبزیجات و پالیزی و حاصل باغات مشغول بوده. برابر آن که در تامین فراوانی بازار استعمالی داخلی حصه ارزنده می‌گذارند، همزمان قسمت معین محصولات را بیرون از مملکت صادرات کرده ایستادند. به اطلاع نمایندگی اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلون امسال طبق دورنما باید از شهر و ناحیه‌های ولایت بیش از 90,000 تن محصولات گوناگون کشاورزی به خارج کشور صادرات کرده شود و برای در عمل تطبیق نمودن هدف مذکور شرایط‌های لازمه فراهم آورده شده است. با نظر داشت این تا به امروز از حدود ولایت زیاده از 13,000 تن محصولات گوناگون ساحه کشاورزی صادرات کرده شده است. در همه شهر و ناحیه ولایت با مقصد هرچی بیشتر صادرات کردن و دستگیری کشاورزان و صاحبکاران ستادهای کاری صادرات محصولات کشاورزی تأسیس داده شده است و این ستادها با آن مساعدت میکنند که کشاورزان میتوانند به واسطه از صحرا، از سر زمین و آن ساختارهای مربوطه که برای بررسمیت ضروری حجت‌های برای به صادرات نگران داشته، پیش از همه ساختارهای کمیته به خطر عضو قواری، پالاتای سودا، مرکز استانداردیزاسیا مترولوژیا و سرتیفیکاسیا، این چونین ساختارهای گمرک نیز در این سمت کاربری کرده شدند. باید گفت که امسال با مساعدت آمدن باد و هوا محصولات کشاورزی در صحرای ولایت ختلون خیلی زیاد است و قید کردن ضرور است که در سمت صادرات محصولات طریق راه آهن نیز امسال حکومت جمهوری تاجیکستان امتیازهای خیلی زیاد با صاحبکاران و کشاورزان دادند. یعنی تو طریق راه آهن ختلون اموزنگ 90% تخفیف اعلام کرده شد و این امکان داد که نسبت به سالهای گذشته از آن جمله سال گذشته قریب برابر محصولات کشاورزی از ولایت ختلون صادرات کرده شد. با تاریخ 2 ایول سال جاری از قلمرو ولایت ختلون تنها طریق گذرگاهی ریاست منطقوی گمرک در ولایت ختلون 13,567 تن محصولات کشاورزی صادرات کرده شده است. از این مقدار زیاده از 8,500 تن این پیاز بروقتی تشکیل می‌دهد، 2,006 تن آلو، 450 تن تربوز، 444 تن کرم. این چون علاقه حاضر صادرات محصولات شفتالو آغاز گردید، محصولات خربوزه آغاز گردید. باری اول از قلمرو ولایت با مقصد اجرای برنامه رشد ساحه صادرات برای سالهای 2021-2025 یعنی گوناگون شکلی صادرات قریب 14 نمود محصولات کشاورزی امسال از قلمرو ولایت ختلون صادرات کرده شده است. وابسته به اقلیم و شرایط فراهم گردیده، خواجگیداران شهر و نواحی ولایت قیده‌های زمینی در اختیار داشتهشان را مقصدناک استفاده کرده در آن انواع گوناگون کشاورزی را کشت و پرورش می‌نمایند و حاصل فراوان به دست می‌آورند تا سطح روزگارشان بلند و حجم صادرات محصولات افزون گردد. عین زمان جمع‌آوری پالیزی در اکثر شهر و نواحی ولایت با سرعت جریان داشته، همه روزه صاحبکاران شهر و نواحی مملکت محصولات پخته رسیده را در شکل‌های گوناگون به منطقه‌های دور و نزدیک انتقال داده ایستادند. موافق دورنما امسال در ناحیه دوستی با مقدار 4,000 تن محصولات کشاورزی برای صادرات نقشه‌بندی گردیده است. تا این دم ساکنان ناحیه دوستی 1,300 تن محصولات خواجگی قشلاق را از قبیل کرم، گلکرم، لبلبوی سرخ، پیاز صادرات به جمهوری‌های همسایه صادرات کردن. این چنین از حساب شرکت جونتای ختلون به جمهوری ازبکستان به مقدار 450 تن چگید نوی دوستی که در این شرکت استحصال گردیده بود ما اونها را صادرات کردیم.
برزگران پرتجربه ولایت در برابر براهماندن کشت و پرورش انواع مختلف زراعت و سبزوات همچنین به بنیاد باغ و تاکسور توجه خاص ظاهر کرده سال تا سال میدان باغات را افزون می‌گردانند. خواجگی دهقانی دولت جان در ناحیه کوشانیان از خواجگی‌های پیشقدم در ناحیه محسوب یافته دارای 8 هکتار زمین است و همه ساله از حاصل این درختان میوه دهنده ده‌ها تن میوه زردآلو و آلو و دیگر نوع میوه‌جات خوش‌طعم وطنی از جهت اکولوژی تازه را صادرات می‌کنند. ما از همین زمین 7 هکتار سلیوامو 60 تن سلیوه صادرات کردیم. یک 60-70 تن دیگه سلیوه هستند. اینا رو هم آدم پیدا شده است اینا صادرات میکنند. سال گذشته 40 تن صادرات کرده بودیم. این سال حاصل نقص اومد، باد و هوا نقص اومد، زیاده از 100 تن میشه که ما این صادرات میکنیم. ما شکرانه میکنیم که جناب عالی این زمین‌ها را به ما داده است. ما این زمین‌ها این حاصلای خوب به دست آورده استادیم. روز تا روز با پخته رسیدن دیگر نامگوی محصولات کشاورزی در برابر تامین بازار استعمالی وطنی همچنین مسئولین بهره سری وقت صادرات نمودن دسترنج خواجگیداران در همکاری با صاحبکاران و دیگر صادرات کنندگان کارهای معینی نتیجه بخش را عملی می نمایند. امسال با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از طرف اگنتی صادرات جمهوری تاجیکستان کارخانه واحدی تاج اگروپروم اکسپورت تشکیل شده است که برای دستگیری کشاورزان مخصوصا در ناحیه جیهون، در ناحیه بلخی، در ناحیه کوشانیان، در ناحیه وخش، در ناحیه دنغره این کارخانه واحد دولتی برای دستگیری کشاورزان محصولات‌های پیش از همه پیاز بروقتی، آلو، زردآلو، کرم و دیگر محصولات‌ها را گرفته صادرات کرده است. اینچنین شرکت‌های شخصی روح الله مسازات، شرکت الهام، اون شرکت‌هایی که من از خود ولایت ختلان صاحبکاران امسال با طریق دستجمعانه از ولایت هم طریق راه آهن هم طریق نقلیات صادرات کرده شده هستند و به مقصد تامین دستور رهبری دولت که در ناحیه دنغره برای به خاطر بر طریق راه آهن صادرات کردن تا این روز طریق راه آهن ختلان امازنگ 15 قطاره بعد دولت قزاقستان صادرات کرده شد. خواجگیداران با تکیه به تجربه کاری و موجودیت شرایط سازگار زراعتکاری امید و باوری دارند که حاصل فراوان و خوشصفت محصولات گوناگون کشتشان را هم از کشت اساسی و هم از کشت تکراری به دست آورده حصه ارزنده خود را در تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت می‌گذارند. گزارش شهلای احمدخان فیروزجان قربانوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از ولایت ختلان. дар шаҳру ноҳияҳои кишвар корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъати тоза касб мекунад. дар ҷамоатҳои деҳот ва маҳаллаҳои аҳолинишин низ ин раванд баръало ба мушоҳида мерасад. соҳибкорону шахсони саховатпеша ва сокинони деҳаи кадучии ноҳияи восе низ бо шукргузорӣ аз сулҳу ваҳдати сартосари кишвар ва истиқлоли давлатӣ дар ободу зебо намудани маҳалли зист, сохтмони иншооти тайнути гуногун ва роҳу пулҳо саҳм мегузоранд. аз корҳои ободонӣ дар ин деҳа ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. деҳаи кадучӣ бо ҷамъияти 13800 нафараш яке аз деҳаҳои калонтарин дар ноҳияи восеъ ва минтақаи кӯло ба шумор меравад. ин деҳаро дар сатҳи ҷумҳурӣ бо фарзандони барумандаш, шоирону нависандагон ва дигар ходимони давлатӣ мешиносанд. имрӯзҳо дар ин деҳа корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома доранд. деҳаи кадучӣ низ дар баробари дигар маҳаллаҳо ва шаҳру деҳот дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз ба рӯз ободу зебо гардида истодааст. таъмиру таҷдиди роҳи восеъ ховалин ки аз байни ин деҳа мегузарад дар беҳтар шудани инфраструктураи он мусоидат намуд. бахшида ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, бунёди як қатор иншооти дигар ба нақша гирифта шудааст. бо дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳи ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон али ҷамъаҷагӣ Мирзаалӣ Вайсов 20 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки дар соли 2024 8 иншоот пурра ба истифода, ҳоло 4 иншооташ пурра истифода дода шудааст. то моҳи охир мо тасмим гирифтем ки боз 4 иншоот дигара истифода диҳем. боз дар ҳамин 20 иншооте ки мо чиз карда будем бо 2-3 иншооти дигар илова шудааст. сохтмони роҳи деҳаи Ғалазор ва роҳи Кадучӣ.
ساکنان دهه رشد و نمو و کارهای آبادانی و بنیادکاری را ثمره سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت و استقلالیت دولتی به صلح و ثبات سرتاسری کشور عنوان میکنند. در این دهه جمعیت تشبثکار تشکیل نمودند که ماه یک بار جمع آمده برای برطرف نمودن مشکلات ساکنان دست به کارند. همین روی که شما ببینید در طول شاید 10-20 سال آخر 30 سال آخر یکم بار روی سنگ ندیده باشد یا تعمیر ندیده باشد. امروز با ابتکار صاحبکاران، مردان سخاوت پیشه، فرزندان فداکار وطن امروز کارهای آبادانی در سطح نهایت بلند و بسیار با یک ذوق و شوق به همتا ادامه دارد. راههای بین دهه سالهای طولانی تعمیر نگردیده بود و در رواهای ساکنان مشکلی ایجاد میکرد. بعد تعمیر و سنگفرشکنی راه در موضع دشت گلی با جلب متخصصان و تکنیک‌های راهسازی منفرشکنی 1 کیلومتر راه را آغاز نمودند. جوابگو به طلبات راهسازی در دو پهلوی راه آبروها و علامت‌های راه نصب کرده شدند. در زیر سیاست بنیادکارانه اساسگرای صلح و وحدت ملی محترم امالی رحمان ما ساکنان دهه کدوچی مقصد داشتیم که در آبادی محله زیست خود سهم خود را گذاریم. در آینده همین کارها را ادامه میدهیم. واخوری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با قشرهای گوناگون جامعه کشور ثمره خوب آورده ایستاده است. این است که در کارهای آبادانی خادمان دین سهم گذاشته ایستادند و یک قطار ساکنان دهه مبلغ‌های برای ادای حج پس‌انداز کرده‌شان را در بنیادکاری صرف می‌نمایند. امروز سخاوتمندان دهه، شخصان صاحبکار و اهل دهه تصمیم گرفتیم که سخنهای سردار دولت سرمشق کار خود کرده برای آبادی دهه از منفرش کردن راه‌ها الکی ما شروع کردیم. می‌خواهیم که در آینده در سهم مکتب، آبادی راه‌ها، چاه‌ها و دیگر کارهای خیر در جشن 35 سالگی آمادگی زیاد داریم که ما سهمگذار شویم. باعث خرسندی است که در کارهای آبادانی و بنیادکاری جوانان خیلی فعالند و کوشش می‌نمایند سهم خویش را در بنیاد راه و پل‌ها، انشاءات تعییناتی گوناگون گذارند. این از بلند گردیدن حس وطن‌دوستی و میهن‌پرستی جوانان گواهی می‌دهد. امروزها ما جوانان با یک نیروی جوانمردی و پیروی از سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت کارهای آبادکاری و سازندگی و بلند برداشتن سطح نیک و اهالی ساکنان یک زمره کارها را به انجام رسانیدیم. از جمله زیاده از 1 کیلومتر منفرش نمودن راهها و تامین نمودن راهها با چراغ‌های روشنکنی و پیوست نمودن قبرهای آبگذر، همزمان قبرهای آب تعمیر کنی و مناره آبی که زیاده از 25 تن است ساخته به استفاده دادیم و ما خوشحال از آنیم که ذره باشد هم با دولت و ملت خویش خدمت میکنیم و باز در آینده نیت داریم که چنین کارها را زیاد نماییم. بعدی به انجام رسانیدن منفرشکنی راه مذکور دیگر راهها را نیز تعمیر میکنند. در موسم نهالشینی و کبودی زورکنی باشد مقصد دارند در دو پهلوی راه درختان آرایشی و سایه‌افکن و گل و بوته‌ها شینانند. در همه کوچه‌های دهه تجهیزات معاصری روشنی دهنده وصل کرده شده است که شبانگاه کوچه‌ها چراغان میباشند. تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه دارند در دهه کدوچی و از این دهه تا دهه غلزار بیش از 20 کیلومتر راه دیگر را منفرش نمایند. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه واسه برای برنامه نوید. خوجанд яке аз шаҳрҳои калонтарини саноатии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, дар ҳаҷми умумии маҳсулоти дар вилояти суғд истеҳсолшаванда заминаи устувор мегузорад. Бахшида ба солҳои рушди саноат, дар нимсолаи аввали соли равон дар шаҳри Хуҷанд 32 корхонаи хурду миёнаи истеҳсолӣ бо технологияҳои муосир сохта ба истифода дода шуд. Фаъолияти иқтидорҳои амалкунанда низ назаррас арзёбӣ мешавад. Перомуни фаъолияти як коргоҳи саноатӣ хабарнигорони минтақавии мо шарҳи бештар дорад. صنعتچیان ولایت سوغد در تطبیق هدف چهارم استراتژی حکومت جمهوری یعنی صنعت کنونی با سرعت کشور پیوسته کوشش نموده در رشد ساحه با افزون نمودن حجم استحصال محصولات رقابت پذیر سهم میگیرند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود کارخانه مشترک تاجیکستان و ترکیه سیلکات بویا واقع در شهر خوجند منطقه آزادی اقتصادی سوغد طول 13 سال فعالیت خود همجای با شریک ترکی در استحصال مسائل ساختمانی یعنی محصولات
Рангуллок муваффақ гашта бозори дохилиро бо 45 номгӯй маҳсулоти хушсифат таъмин менамояд. ин дастоварду муваффақиятро масъулин дар пиёда намудани сиёсати иқтисодии ҳукумати ҷумҳурӣ хоса пешвои муассими миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти худии воридот ивазкунанда унвон карданд. маҳсулоти истеҳсолшавандаи Рангуллок бо технологияи туркӣ ва бо таҷҳизотҳои олмонӣ ба роҳ монда шудааст. коркарди ашёи хоми ватанӣ мақсади асосии фаъолияти коргоҳи мазкур ба шумор рафта дар натиҷаи кӯшишу талошҳои пайваста ба ин ҳадафи муҳим низ шарикони рушд ноил гаштанд. агар солҳои қаблӣ ашёи хом аз хориҷи дуру наздик ворид мешуда бошад, солҳои охир дар истеҳсолот ашёи хоми ватанӣ мавриди коркард қарор мегирад. ҳар маҳсулоти истеҳсолшуда дар ташхисгоҳи корхона сипас ташхисгоҳи давлати Туркия ва баъдан бо гирифтани сертификати мутобиқати мол аз ҷониби маркази стандартизатсия ва метрология ба фурӯш бароварда мешавад. маҷмӯи навъҳои масолиҳи сохтмонӣ аз се гурӯҳ андоваи минералӣ, ранги акрилӣ ва омехтаи хушки сохтмонӣ иборат аст. баҳри дар амал татбиқ намудани ҳадафи чоруми миллӣ ин ҳам бошад саноати кунонӣ бо сурати кишвар корхона азм дорад дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд баҳри зиёд намудани масолиҳи истеҳсолот ва зиёд намудани навъҳои истеҳсолот кӯшиш ба харҷ дода истодааст. корхона дар шашмоҳаи соли 2024 назар ба соли 2023 зиёда аз 2 миллион сомонӣ тақрибан 2 миллион сомонӣ масолеҳ зиёд истеҳсол намудааст. ширкат бо шарикони рушд дар нақша дорад ки солҳои минбаъда низ баҳри рушди саноати кишвар таҷҳизотҳои навтарини пешқадами дигар давлатҳоро ворид созад ва баҳри истеҳсоли дигар намуди масолаҳои сохтмонӣ кӯшиш ба харҷ дода истодааст. бино ба маълумоти пешниҳодшуда дар нимсолаи аввали соли равон аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи муштараки Тоҷикистону Туркия Силкуатбоя ба маблағи беш аз 7 миллион сомонӣ масолеҳи сохтмонӣ истеҳсол гардидааст ки назар ба ҳамин давраи соли гузаштаи 2023 наздик 2 миллион сомонӣ зиёд аст. мин баъд низ маъмурияти корхона тасмим дорад ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро афзун намуда доираи фаъолиятро бо ташкили ҷойҳои навикорӣ васеъ ба роҳ монад. бо мақсади рушди саноат дар шаҳру ноҳияҳои кишвар коргоҳу корхонаҳои нав ба истифода дода мешаванд. бо ворид намудани таҷҳизоти замонавӣ иқтидори истеҳсолии корхонаҳо ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот афзоиш меёбад. дар шаҳри Кӯлоб 80 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ амал мекунанд. роҷеъ ба фаъолияти корхонаҳои хиштбарории шаҳр ҳамкоронамон Шириҷон Сафарзода ва Сайфиддин Исмоилов гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ кунед. бо вусъати корҳои сохтмонӣ ва бунёди биноҳои таъйиноти гуногун дар шаҳри Кӯлоб талабот ба ашёи хоми сохтмонӣ аз ҷумла хишти пухта дар ҳоли афзоиш аст. ба ин хотир давоми солҳои охир корхонаҳои хиштбарории шаҳри Кӯлоб истеҳсоли маҳсулотро зиёд намуда бо ворид кардани таҷҳизоти ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ сифати маҳсулотро беҳтар гардонидаанд. назардошт эълон кардани солҳои 2022 соли 2026 солҳои рушди саноат дар шаҳр ба рушди соҳаи саноат диққати ҷиддӣ зоҳир карда мешавад. айни замон дар шаҳру деҳоти Кӯлоб 80 корхонаи саноатӣ фаъолият доранд ва дар баробар ин 4 корхонаи хишти пухта истеҳсоли хишти пухта фаъолият доранд ки дар 6 моҳи соли равон зиёда аз 1 миллион 500 ҳазор дона хишт истеҳсол намуданд. бояд қайд кунем ки корхонаи хиштбарорӣ тамоми ширкатҳои сохтмонии шаҳру деҳоти Кӯлобро бо хишти пухта таъмин намуда истодаанд ки ин омили пешрафти корҳои сохтмонӣ гардааст ва дар баробари ин инчунин аз дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва минтақаи Кӯлоб низ аз хишти пухта шаҳри деҳоти Кӯлоб истифода бурда истодаанд.
дар корхонаҳои истеҳсоли хиш қисмати зиёди корҳоро тариқи автоматӣ ва ё ба воситаи техника иҷро менамоянд. Ашёи хом барои истеҳсоли хиш бошад, аз дохили мамлакат дастрас мегардад. Дар омода кардани хиш бештар аз ангишт истифода мешавад, ки ба поин рафтани нархи маҳсулот мусоидат кардааст. ҳоло дар корхонаҳои истеҳсолии шаҳри Кӯлоб як дона хишти пухта аз 80 дирам то 1 сомониро ташкил медиҳад ва талабот ба хишт рӯз ба рӯз зиёд гардида истодааст. фаъолияти корхонаҳо бошад зери назорати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр қарор дорад ва барои беҳтар намудани фаъолият ва сифати маҳсулот ба корхонаҳо ҳамаҷониба кӯмак мерасонанд. корхонаи хишти пухта аз ашёи хоми маҳаллӣ истифода мекунанд. ашёи хоми маҳаллиро истифода буда хишти истеҳсол мекунанд, хеле муҳим мебошад ва дар нимсолаи дуюм бо назардошти талабот ва бо гарм шудани ҳаво ки корҳои сохтонӣ боз вусъат меёбад, истеҳсоли хишти пухта низ зиёд мегардад. ба гуфти роҳбарони корхонаҳо 6 моҳаи аввали соли ҷорӣ бинобар боришоти зиёд ва дигар мушкилоти ҷойдошта натавонистанд иқтидори истеҳсолии корхонаҳоро пурра истифода баранд. ҳоло бошад барои истеҳсоли маҳсулот тамоми шароитҳо фароҳам аст ва метавонанд ширкатҳои сохтмонӣ ва сокинонро бо хишти пухта таъмин намоянд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. дар шаҳри Душанбе омодагиҳо ба соли нави хониш идома дорад. Дар ин замина муассисаҳои таълимӣ таъмиру навсозӣ шуда барои дарсомӯзӣ инфраструктури зарурӣ таъмин шудааст. Дар ноҳияи Фирдавсӣ ҷиҳати бо шароити мусоид қабул кардани хонандагон карҳои ободонию рангуборкунӣ дар мактабҳо идома дошта, аллакай қисми зиёди муассисаҳо аз таъмир бароварда шуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. ин шабу рӯзҳо ки хонандагон дар таътили тобистонанд, дар муассисаҳои таълимии ҳудуди пойтахт корҳои таъмирию профилактикӣ бо суръат идома дорад. тамоми синфхонаи утоқҳои корӣ, озмоишгоҳҳо, китобхонаву ошхона, роҳраву дигар иншооти ёрирасони муассисаҳои таълимии рангубор ва навсозӣ гардида, намои берунаи баъзе муассисаҳо пурра таҷдид шуданд. бояд таъкид намуд, ки корҳои навсозиву рангубори муассисаҳои таълимӣ дар пойтахт ҳанӯз аввали моҳи равон оғоз гардида, аллакай баъзе мактабҳо ин тадбири анъанавиро пурра анҷом доданд. хусусан дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе корҳои профилактикӣ ва таъмири ҷории муассисаҳои таълимӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, омодагӣ ба соли нави хониш дар сатҳи хуб қарор дорад. муоррифчиёни ноҳия талош доранд, ки пеш аз оғози соли нави хониш корҳои рангубору навсозиро анҷом дода, хонандагонро дар синфхонаҳои кушоду барҳаво истиқбол гиранд. имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳияи Фирдавсӣ корҳои таъмиру навсозӣ оғоз гардида, баъзе муассисаҳои таълимӣ пурра аз таъмири ҷорӣ бароварда шуданд. дар баъзе муассисаҳои таълимӣ корҳо идома дорад. умед дорем, ки маорифчиёни ноҳия тамоми саъи кӯшиши худро ба он харҷ медиҳанд, ки корҳои таъмиру аз навсозӣ сари вақт бо сифат ба анҷом расад ва хонандагон соли хонишро дар синфхонаҳои барҳавову кушод оғоз намоянд. бо чунин шакл ҷараёни гирифтани омодагӣ ба соли таҳсили 2024-2025 ба манфиат аст ва он ҷузъе аз фароҳам овардани шароити мусоиди илмомӯзӣ барои муассилин мебошад. ҳоло дар аксар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ корҳои ободонию созандагӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, ҷараёни онҳо зери назорати доимии масъулон қарор дорад. қобил ба зикр аст, ки солту сол ҷиҳати таъмиру навсозии мактабҳо аз ҳисоби буҷети давлатии шаҳри Душанбе афзоиши маблағгузорӣ ба мушоҳида расида, дар ин самт як қатор пешравиҳо ба назар мерасад. таи чанд соли охир масъалаи ташвишовари соҳаи тиб ин гирифторӣ ба бемории фабеҳӣ мебошад. ин беморӣ на танҳо дар миқёси ҷаҳон, балки дар Тоҷикистон низ рушд карда истодааст. мутахассисони тандурустӣ ин намуди бемориро яке аз масъалаҳои ташвишовар арзёбӣ мекунанд. дар ин замина ҳукумати мамлакат як қатор барномаву стратегияҳоро қабул ва мавриди татбиқ қарор додааст. дар ҳамин мавзӯъ ҳамкорони мо шарҳи бештар доранд.
бемории фарбеҳӣ солҳои охир ба яке аз намудҳои маризиҳои хавфноки сайёра мубаддал гардида, он тамоми кишварҳои ҷаҳонро нигарон кардааст, зеро оқибати он ба камумрӣ оварда мерасонад. тибқи маълумоти Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ, таи 10 соли охир тамоюли зиёдшавии фарбеҳӣ дар тамоми давлатҳо, аз ҷумла дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар расида. давлати мо дар рӯйхати умумии ҷаҳонии паҳншавии фарбеҳӣ ҷойи 128-ро ишғол менамояд. бемории фарбеҳӣ ё фарбеҳӣ худаш тамоми ҷаҳонро ба таҳаллука андохтааст ки ин боиси сар задани мо гуфтем бисёр бемориҳо мегардад. ҳаёти солими инсон 55% аз худи инсон вобастагӣ дорад. 18% вобастагӣ дорад аз муҳити атроф, 17% вобастагӣ дорад аз ирсият ва 10% вобастагӣ дорад аз табибон. табибон мегӯянд фарбеҳӣ беморие мебошад ки бо чарббандии ҷисм алоқаманд буда зиёдшавии вазни бадан нисбат ба меъёрҳои қабл гардида арзёбӣ мешавад. бемории фарбеҳӣ имрӯзҳо дар ҷаҳон хеле зиёд ба назар мерасад ки яке аз омилҳои гирифтор шудан ба ин нави беморӣ истеъмоли нодурусти ғизоҳои сарироҳӣ аз қабили тезсайёрҳо, хӯрокҳои равғанӣ, хамирӣ маҳсуб меёбад. тибқи маълумоти Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ 80% бемориҳо дар ҷаҳон дар натиҷаи истеъмоли нодурусти ғизо рух дода дар соҳаи тиб мушкилоти зиёде ба вуҷуд меорад. чиз фарбеҳӣ дар организм чарбҳо ҷамъ мешавад. чарб и равғани зиёдагӣ ҳамиқа чарб чӣ мешавад асоси дуруни меъда рӯда дилу ҳамаш ҳам равған мегирад. равған гирифтан пас ососта дилда таъсир мешавад. баъд кори дил тез мешавад. ососта фишораш баланд мешавад. ҳамин кори дил тез шуд, нафас танг шуд. як омилҳое ки нишонаҳои бемории ишемияи дил аст. ҳама касалои мо аллакай ки дар давоми 10, 15, 20 сол бемории фарбеҳӣ дорад, бисёраш аҳамият додагӣ нест. бемории диабети қанда дучор шудааст, мо дар муроҷиат мекунам. ҳамин ҳолда камак азият мекашем. мо бемории ишемияи дилша табобат кинем, фарбеҳиша табобат кинем, фишорбаландиша табобат кинем, қандша табобат кинем, баъд қиинтар мешавад. бино ба иттилои мутахассисони соҳаи тиб, имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 54 000 нафар бо бемории фарбеҳӣ ба қайд гирифта шуданд, ки аксарияти онҳо афроди аз синни 25 то 50 соларо дар бар мегиранд. тибқи иттилоъ дар муддати 6 моҳи сипаригардидаи соли равон 434 нафар ба шуъбаи бемориҳои дили беморхонаи вилояти Хатлон муроҷиат намуданд, ки аз ин шумора 98 нафарашон аз сабаби гирифтории вазни зиёд ва 86 нафарашон аз ҳисоби фарбеҳӣ ба диабети қанд гирифтор шуданд. фишорам баланд шид, нафас гирид, танг нафасӣ. баъд ба беморхона гиридам. 10 рӯз шид ки дар табобати ҳамин духтуронам. ҳисобе ки ҳамин асаб вазми зиёдати қинтар раҳгарди қинтарак, нафаскашӣ қинтарак. барои кам кардани вазми бадан тавсия доданд ки ай хӯрокҳои хамирӣ, хӯрокҳои бирёнӣ, хӯрокҳои серавған бояд паҳриз кунем. ман ҳама ҷоим варам карда буд, дилим танг шуда буд. ин омодагимда 6 рӯз шуд. хеле нағз шудам, худо ба шукр. варамам ҳамаш рафт, дилимам тангиш рафт. парҳез карда. манту нахӯр, оши палов нахӯр, гӯшти гӯспанд нахӯр. хеле парҳез дода намехӯрам. яке аз масъалаҳои ҷиддие ки имрӯз сохторҳои тандурустӣ ба он аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд, ин масъалаҳои вобаста ба фарбеҳӣ ҳисобида мешавад. раёсати тандурустӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Хатлон ҳамчун сохтори методӣ, яъне ки кӯмаки методии амалӣ ба тамоми сохторҳои тандурустии шаҳр ноҳияи вилоят мерасонад. як моҳ як маротиба мушовараи раёсати тандурустӣ доир мегардад ки масъалаҳои вобаста ба ҳаллу фасли соҳаи тандурустӣ ва доир ба ислоҳи камбудиҳо, доир ба мушкилоти роҳҳои ҳалли вай дар мушовараи раёсати тандурустӣ мавриди баррасии муҳокима қарор дода мешавад. чуноне ки мутахассисони соҳа таъкид медоранд, бемории фарбеҳӣ низ табобатшаванда асту барои ин танҳо иродаи қавӣ лозим аст. бо истифода аз таҷҳизотҳои наву замонавӣ, кормандони тиб талош намуда истоданд ки гирифторони ин намуди бемориро табобат намуда роҳҳои бартараф сохтани онро миёни мардум пешбинӣ намоянд. агар имрӯз ба бемории фарбеҳӣ гирифторед, пас бояд роҳҳои пешгирии онро риоя намуду саломатии хешро барқарор кард, то ки дар оянда ба дигар
намуди бемориҳо дучор нагардид. гузориши муҳаммадризо шарифзода, толибҷон сайфов барои барномаи иттилоотии Навид. ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурӣ оид ба фарогирии кӯдакон ба истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ дар ноҳияи восеъ тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда мешаванд. Шурӯъ аз 24 июн давраи дуюми лагерҳои истироҳатии назди мактабӣ оғоз ёфт. Дар истироҳатгоҳҳо муддати 16 рӯз кӯдакон тибқи нақша муайян ба фароғат гирифта мешаванд. ин сабзавотҳо аз лиҳози экологӣ тоза ғизои солим барои тайёр намудани таоми нисфирӯзии кӯдакон дар истироҳатгоҳи тобистонаи назди мактабӣ истифода мешаванд. маъмурияти муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 28 дар ноҳияи восеъ барои серғизо гардонидани таоми кӯдакон дар заминҳои наздаҳавлигии муассиса асосан ҳамин гуна маҳсулотҳои сабзавотӣ киш намуданд. дар истироҳатгоҳи назди муассиса кормандони ошхона аз саҳар серкор ҳастанд. аз маҳсулотҳое ки аз замини наздаҳавлигии назди муассиса ҷамъоварӣ менамоянд خوراک نصف روزی را تیار می نمایند. 1 2 3 در استراحتگاه‌های نزد مکتبی مشغولیت‌ها از مشق پگاهی روزی آغاز می‌یابد. با این مشغولیت در برابر ورزش بدن مربی‌ها و کودکان ماهیت طرز حیات سالم را می‌فهمانند. در این مشغولیت تاکید نمودند که کودکان هر پگاهی روزی با مشق بدن مشغول شده قاعده‌های سانیتری گیگینی را حتما رعایت نمایند. مربی‌ها گفتند که با نقل قصه و افسانه‌ها و مطالعه کتاب‌های بچگانه در این موضوع‌ها در دل بچه‌ها ذوق زیبایی پرستی و انتخاب طرز حیات سالم را بیدار می‌سازند. چون این حکایت و نقل‌ها را از حیات آدمان کودکان با ذوق گوش می‌کنند. طوری ما مشاهده نمودیم در همه استراحتگاه‌های تابستانه نزد مکتب مربی‌ها نسبت کودکان دلسوز و مهربان بوده کوشش می‌نمایند که این خصلت‌ها را در کودکان تربیت نمایند. این مناسبت از آن است که تا اینکه کودکان حس نمایند که آنها تحت توجه و غمخوری دولت و جامعه قرار دارند. در استراحتگاه‌های نزد مکتبی با مطالعه کتاب‌های بدیهی بچگانه آیدی آزمون‌های جمهوریوی فروغ حساب دانایی کتاب است و دیگر آزمون‌های جمهوریوی اشتراک همدهگان آنها در این آزمون‌ها و آخری‌ها با اشتراک چون دوره ولایتی و جمهوریوی آزمون‌ها دایر گردیده در برابر این دیگر مشغولیت‌های شوق‌آور گذرانیده می‌شوند. در مؤسسه تعلیمی ما باید 60 نفر خوانندگان رو به لاگر استراحتی فرا می‌گرفتیم ولی کودکان بسیار تر آمدن 70 نفر کودکان رو ما به لاگر فرا گرفتیم. کودکان در اینجا با بازی مشغول میشوند و ما به آنها خوراک گرم میدهیم یک مرتبه با آب میوه و تمام شرایط ها مهیا است. ما در لاگر استراحتی به کودکان کتابچه تقسیم کرده میدهیم که کتابچه ها در موضوع های وطن، تاجیکستان، استراحت کودکان، درباره پرنده ها، زیبایی کشور آمده است. ما با آنها تقسیم کرده میدهیم. آنها از این کتابچه ها میخوانند و درباره چیزهای خوندهشون نقل میکنند. دوره دوم استراحتگاه تابستانه مکتب بچگان از روز 24 ایون آغاز گردیده تا روز 10 ایون ادامه مییابد. در این دوره که همه میوه‌ها پخته رسیدند با پیشنهاد شربت و نوشابه‌های تشنه‌شکن شماره کودکان استراحتگاه‌های نزد مکتبی یک مرتبه زیاد گردیدند. وقتی خوراک نصف روزی رسید در استراحتگاه تابستانه نزد مکتبی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 طبق رجای معین گردیده خوراک نصف روزی با دسترخوان عبارت از میوه‌های تر و تازه و نوشابه‌های تشنه‌شکن آرا داده شده کودکان نوش جان می‌نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. خبرها از خارج کشور. اولین موشک نسل نو